fiti ni asese ni din and your friend say mechanic Zana prophet kumichacha masesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for me mama aqua bashonko eba too much GH so nana ama owusu a enemy dina ebre aso say ye trending issues many ever more ewo ifidi so na we dey me boni tell akọ ensem no mu prekope ebusuafo yes in the training apprenti at the Gollywood and Wodom Van Vika or the Nsembi Abetuja Efa the Minister for Foreign Affairs the Abetuja Efa politics they with a form Bakaya now saying entermino I was West Wagon we because so our debate TB Elkoswa just say and before you know our modom NDC ni NPP at the woman ejina the amasa constituency no woman eba on board at say amount for be etiwa woman ebe debate and therefore woman to media woman timi edi abwa aye was we go no just constituency no woman timi edi abwa no na no and at say you nim say actor John Dumelo woka hu bi at say wo gina edi ama NDC amanyoko no na ebiem so no Mrs Lydia Alhassan also ejina ma NPP amanyoko no na bra debate no shase no according to John Dumelo no mami went me amedu on time obedu yeso no ensembi said to nenim no anu yi a wode eto abontena asede wo ya enya wo no John Dumelo kasetia na utie nenum nsema asede na wo pa kire John Dumelo no onye serious na say na ajumu eheda and don for politics because oye actor enti wo should enim amanyosem ye na no ena te say ensem no Ghana for echi mami Miss Lydia Alhassan na no ewo from say Adabi ye kasa sa wadumedi a obetimi aye debate wodi a obetimi aye ena wo so de obetimi ade apoa no ena wo beka enye obi die ana bebi obi free ba ono so enim de ogina so ntia wo gina ede competition tina asede who good anima na say open form boy na say dey pa na wo dey open e dey man nti na say Ghana for e ka say bi so ka say oni kwan mu na mami aka na so ni ndem no ebiem so no Minister of Foreign Affairs Mrs. Shirley Ayoko Boche also na no this ebeto abonte no tumi say na what tie Miss Lydia Alhassan the chidi ndende e woni nsema wodi etu dwa e wona no and also ebekata e kire say Parliament is for serious business and not for actors. I don't know the party say the Parliament ye ka say na shebedwemu a eye wo mo madwen eda format say edwumedie e da ho no esombo panti say wunye serious minded a won deli business a madwemu emmie mfa ekwa betimi afa na wodi abo mountain mu a na che say hunya kra say wodi ho ebe hye sanyema no emu bi na che say wo sa pa che say actors no wo mo twesini no wo mo mani emre sai che say agrudi en wo mo tedi nti sa acting field no enye no betimi efiri mu e dey be politics mu na no na odi asemwe ebe tu dwa no yes the training Abrante Van Vika hu ni said that be asem we tie mu pa but na obuo sonko e de ma foreign minister say konu kra be kan nsem ni ebi kra pa wo de nyansa beto form aka nyansa seb ai beto asuma say de bro beba ana say wo de asundwe ene akuma botoyem e de beba na nso do abeka kra no ase asem no da bi o na ntiri o ba che say actors for any serious minded ana then it is actors for any serious minded a then obi timi e de sa ni gift no any chesini ema obi ono de serious minded o minister or parliamentarian or politician or president de oye bia no otimi tina ni TV chi share for hours ema emunsem do otimi share for any bi ebo na brabo na say nipa na wo yes adwuma no wo dey serious a wo so wo serious a wo hwe no na wo seriousness no sign pa NSC fatem na tani nsem we no wo de tuja awo no ankasa ni Instagram page so at say wo cho ni nsem media and seven wakaka me ka say make kanya emre be ja boso nti
wo betimi akeka ewo Yesu Kristo so nanso ni niemu na te se wo bo no to fan no ba kira ne se maame no ne nsem a wo ka ye no ne ehu hia so obeka ne sa se obi oye actor wontimi enye te se ontimi emba mashebejemu emeye emra emwa ne constituency mo say in case o sa akonya na me bon to fa no say en wo ka no say I feel very unhappy hearing it because actors are very serious people. If we have to go in the studio and sing a song or go and act in front of the camera, does that make us any less serious? Does that by extension make us uneducated people? I don't know what they to that say what they bisa mame Shirley Ayoko Boche and some say na stem na wo kan ye no e wo mu say amanyofo de wo mu ti pay mu kan sem ya just for a political point and I will say asem wo kan so no wo kan na go dia gan or dia geni votes e dia mame sis Lydia Alhassan wo kan party mu e no dia ntia say wo mu but say wo kan no the undermining obi profession obi occupation no or kwa discriminatory because enka in fact racist and I say yenfa tribalism and I said the kika ono enye nchichemu ni mpapemu e wo mamu and I say wakoye minister na nka hu nya po say enka sa tra ni bi e no be isu na so hu ni say enu nkwa na mfom so a no obude nu egu occupation so na tese ni atra ni ntono because won to me actor no edubede no won the seriousness won the nibre e na ye nti obi actor no the seriousness ni ejabsini no ga te dabi me movie akoso na me de koye politics so a na no how be enichi enya asemboni enya ade bi ese ye ntwemo fom eni hu kwa kra se obi be discriminate obi ye actor se ontimi enya politician na se Vanvika nensem no ntia we mu ena mede atudwa no na ni nemu no ade ba asa no kana fododo na abonsem ade man se abrante won tai kasa so wo kasa o akyerete we badwemba a wadwemu edo a wo nyansa wo nimje we ya wakan de eye pa kan ntwire nim because e ba ne sen ena mumpo yesu de hu modwuma de na mudi ena mo sorry na mbabia politics mu we chance mu nim se mo all links to contact ye ti ana mo ye politician ena mo abenya position na muti abamu na mudi mo grampo no mo se we serious mo grampo no mo se ma de edefie because me ye politics the politics no grampo chire no de bia da any corruption cases ayete they be ada corruption any bribing sem ayete they be ada from so a mo ye ewo abemu so ni niam no ye nka wan asem ye enu po no kai sa de mamu sem mo ye serious na mo kan da no enu ti aba ne sai ana obi e wetima di no carry edema no ho ade ne nsa hye adwuma bi ase ate adwuma se a build no ho a we do pepper stand ko fa recognize no na ebiem so mo mass follow me now we do pepper so bi o se da bi be bi me do dem metimi aboa nko fa I said celebrity we do be so person onye enyama man fans no who says the fans no obetumi aye e dey extend to the constituency name to obedina for politics and as obedina for party be e dey pray di bia ba ne sign and mo mutumi nya that moral standard say mutumi akase chen pa na mo krapo no mo se yema mo kwan na wo de be call mashebede mu anatete no how ben and a way a na mo krapa moti wono no enye this same popularity any fame actors ni actresses e wo bi na munya ya enka ho no mo krapa monya wa kwanya a mo bra wono krapo no enka mo betimi enya 90 the same popularity so and actors any actresses so wo mo bi e wa tese wo mo so already oni na tese wa ye courses bi no already na obetimi a divert e de rawa na no how ben and we trip na ni niam no ebi so ka se dabi Vanvika nsem na woka no ewo mu de na nso si e ka ne saa so de a ene na te se ebi edi edufu pe ebe wra eye ma shebede mu because wo hwemu a wo obehye na pa so ba be ya active obehye na yesa na te se ko fo dina tu na ko fo hwe na ko fo hwe nti onya ogeni popularity onya fame kakra no wo hu se di pa dina tu na no o ko stane for a year presidency and I say post I can say member of parliament here John Tumelo Etani bi na no oni wa kade bia wo chede nim say ye hyehyem ran de kan but say when ya fame ni popularity na ka se wodina say no so de emba o man no na nkoso ni nti so aka anu aka ni ye say na ye beti ase ye say obi eye actor ana or ye actress
na wo akade wo nimdie a wetimi atra mehye bedwamu na wetimi ahye mbra no wode aboa ne man eno ne ehunhia enye se wo ye atenti na tete epeda na no ye no egosi mahye bedwamu na tete Ghana for adwen no ebi eno na ne niam no nso no wa wo hwe wo so wakonya so beche wadwen e de afa eye Van Vika ono na no ye a wo de apa e de ekoma Shirley Ayokoboche, Minister of Foreign Affairs. Efa eye ntema ekoso ewo ayewa so West Wagon eye debate ase a John Dumelo ene Miss Lydia Alhassan ye mintimu ase so mutema otese ba ku hunu se yakase tia no e time ejumedi a na wodi enu enti na wo ye ne sa na wo comment no ato ye comment section na ebiem so wa bomodia affluent on all the social media platforms na ebiem so no wa bomodia a subscribe se mo subscribe ya me di edina na ama owusua na me adoma e be di ehia makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.